Like, you know, we like girls, you know. أول فتنا, you know. زاربينا قال له هجسي انتي playing كام سوالي قال له تزاربسي and then Leo like what's like you're Mexican, you know what I'm saying? So like you want to marry, are you gonna like marry like in your culture, or are you gonna marry outside culture, or you don't care, like you're open-minded, you feel me? All that. So like we're gonna start out with, you know, actually let's start with Haben, you know what I'm saying? Haben, go ahead, you know what I'm saying? What's your thought on like finding the right one, you know what I'm saying? Like what's your qualification? What do you look for in a female? I don't know, like me personally, like I was like in terms of like talking and stuff, you know, like I'm open to anything. Yeah. Like I'm down to see where everything goes. But I don't know, I feel like something that we have talked about is like wifey type, like for me to be able to like marry her. It does, like I wanted to run like with the culture, you know, like she had to be Mexican, I'm not gonna lie. I feel like you can connect with her more because there's like, you know, same culture, like, same, you could connect with like childhoods, like if you have the same childhood, like same stuff you like, like it's way different. Like, and I've noticed that with like Mexican girls I have talked to, like it's way different from like other females. So it's like you're able to build a connection about it. Yeah, I feel you on that. Like the relationship is y'all relate. Y'all relate way more, and then y'all parents get along. They get along with your parents better because they can speak the language, all that. But the only thing about that is, bro, like they feel like they know you, like hell, like because they're from the same culture, they know you deep down. You know what I'm saying? That's the best. I don't have to explain it to you. I don't teach you nothing. That's the best, right? I don't teach you. مغنيات خاوشتي. You understand each other. كلتي أنا كلتي هذي تدلت حدا يدخل زلها. هاب حدا استعطت زلها. سلازسي حكي What about you, Sawa? Like what's your you look on? Not opinion, not delete. طيب بوغالس انت مرأة. انت كنت تدلي. ماشي. انت ودلي وي سعادة دلي وي شاناوي دلي مكسيكو دلي. لا. قاعد ثلاثة. That's not yeah, for sure. ممتاز. بالإرترا. مسبي. بالإرترا. بالإرترا. قاعد أسمع ده بالإرترا. تمام هو كم ماما باز مسوق يقعد تدعي كتصعد وتعلد وتسحق نحن كان مسوق يحتر على ده تدفني بس كان سر فيني كان يحتر على ده أي خلوني كم لي غزبلا أنا الحجسي بس قال بيك صوت خيلسي فوت التاريخ أي فوت التاريخ يتفلتون عاد خيك بس أخلينا عاد خايف مني تدخلنا أنا يوم سوي حاجة أنا حسب أنا صارت ودينا محاسب تقول عادي مسكينة عدو يفعل عدونا مونغو تاشو حجزي نا عدونا تاريخي نا عدونا تدمنا حاجة عنقالو حاجة كنت عنقال بحجلكم ها أخندي سات إلو إنجليشون تمنين تماهرو نا عدونا بحلو صلوا تاشمو حدا بحلي كنت بحلي دخلنا كحتى بحلي نؤذر الدقة تاشمو قوم يزمنا كريتي خاطب لون حدا that's it حدا exactly طلعون كريتي خاطب لسي حدا يهون عنه exactly كندي أديو كالي تبلا أبو كالي زبلا مامي and the same thing you know one language what about one culture okay easier I get on that, but what's your qualification, guys? What's the qualification? What do you look in the female though? Like, I know you say you want Eritrean, so what do you want the Eritrean girl to be? Like, honestly, you gonna find one from America? You gonna find what's? I mean, sorry, I don't know. Look, no. Explain how. I to be honest with you, I wasn't attached with Hassan. Keep it real. قدرنا of course أنا إيرتراويت إنه هجي قاعد عديز ده قدرنا نقدر بقى نجمع قاعد right قال أنا ده ها بهنا تفلت بمتى ما ندب قام قاديو بنبديو ببنديو ها مس مزرك تحوس تخل ده كم إذا حس مرة تبغاني لا بعد كذا بعد كذا كم سبب بارت عن تويسي of course he was can do he was كان صدقة كاتنا بتبغاني نعم تحبسهم نعم دس كلهم تاشمو أجي أب حنقول كأول تحسب سي
بعلت بيتي مزري ما حسك رادادا فقري ستاي اسم حسك رادادا عقل كمتي عقل كاخمته نوايز متي عقل تمام حجي نعو تاشو لي خاصي كتفليو تاشو سي ابوي حسن قلي يعني حركه بالخير ባህላት ፈለጅ ያ ቋንቋ ሃይ ስድራ መስድራ ይክርዳለ ራዳ ነው ይخلو ይነሰ ሓደና ኮፒ አዲዮን ወይስ ፉሊያት ይነሰ ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ተበልኩ ኮፒ ይራዳ ነው ማሐሳብ ስድራ ተደማኒ ፈሪ ተወልዶም ኮም exactly ሓደ ፈልጦም ተነኩ ደስም ተውርስዎም ሓደ ይኸውን exactly yep what about the qualification ታኸት ደል ሓደ specifically زيادة اللي بلاش كده معي ولا تقعد انت سمع هذا اصبحنا هاي زدت لي اقول تبي ناسو شو قليل اوكي بون افلحه ها مازال بوصة تفضل عاد قمت بحلا وكان على اقول فتاه قال متى على متى حج خماني بصبا ناستنا نبينو بون ساتيو امين دي بونا خلا ساتيو انا عجبوني فتي فتي نمبر 1 بون اوف كورس ቋንቋ ባህላት ትፈልጥ ቋንቋ ባህላት ትፈልጥ ባህልኩም ከመይኩልኩም ምግብና ግልሰር ፀብሒ ድዩ መፅያ ደርሆ ጣሪራርያ ክሽና ብላስ ምስድንቋ ሓደ everything ዘለዎ ተደራኒ አው ደአመት ኮሎ መፅያ ሽሻይ ቡን ታሽቶ ላያ ባበዝ ቦይ አለ ስፈት ደረኒ ደስ ብለኒ ናይ ብቻ ናይ ባህላት ዘሆነ ባህላት ዘሆነ ሱካ ደስ ብለኒ ኦኬ አጂ ስታይ ክትበልኮ ንሕና تولي ناسي قدنا ان احنا تبهل الزلم تدخل عوار ما لك خي تبهل تدرني اذا ابو كورسي كورسي تقولنا تدرني ها نحقق كله جلابيات خدش شوفنا يا بول خشكشات يا يا قوي دزني يا اسي دزني ما ابي تروح هذه الموضوع هذا كله كواليفيكيشن بون جبالا شروح قبل تعرف قبل زويت من سلوى ابي تروح بازي ياسين بعد هذا حصل هذه امتحان هذا سمع كان بعد حصل هذا سرحت الله لا ابي يروح زين اول ابي يركبها اسمر عبدنا اسمر ويا سويدن امريكا يركبها زين على اخر سوري بقى العاب على اخر سوري ها وعليك تغير اوه سوري ما حكي لا باتا لا ولا حكي لا ما تخيل دقيقة عليك no. So like, where do you think the girls are? Like, you think like they're in the outside of the country? Yeah, I mean, Boon country. لا كل ده وين اسمع وين بعد السويدن تلاقي نرويج تلاقي اوروبا العقل يا زلمه Let me tell you, bro, my point of view, bro. I know listen, like, obviously I want to marry Eritrean, you know what I'm saying? I believe you in that, you feel me? I have to. But at the same time, bro, I'm not gonna promise myself that I'm only gonna marry Eritrean, you know what I'm saying? Why? Because I'm open to because in the future you never know what's gonna happen, bro. Yeah. Like, you never know what's gonna happen. You might have a baby with Asian girl, bro. You never know. You know what I'm saying? But because your circumstance, sometimes your circumstance puts you in a position where you can't. You know what I'm saying? You change it, but you're in a position where it's already done. You know, it's happening. You know what I'm saying? So I personally, bro, I don't know. Whatever happened in the future happened, bro. No, I'm feeling, but I also feel like you plan your future. No, please stop. Happen. Good up for me. Happen. It's the future. I can't tell you what I'm going to do in the future. What do you want to happen though? See, I know what I want to happen. Yeah, I want to have an Eritrean, but that's it. If you want it to happen, you're not going to go with something that you don't want, right? But I'm just saying, future. God planned, bro. God is written down. I understand, but you're saying what you want, right? That's what you want to happen, right? If you know what you want to happen, how can you think of something else that's going to happen? You know what I'm saying? If it happens, it happens. You're right. Don't get me wrong. No, you're right. But I know I don't want to say it like that. Please, I don't want to sound naive. But I tell myself, this is what I want. So at the end of the day, I'm not going to go after something I don't want or do something I don't want. I know I don't want it. You understand what I'm saying? That's not what I want.
I want an Eritrean. I swear. Yeah. Let me ask you. So if you were born in America, like you were born in America, you know what I'm saying? Born and raised. Mr. China, you went to school with a black guy, you went to school with African, you know what I'm saying? You're still gonna have the mindset of, oh yeah, I'm marrying Eritrean, obviously because good from America, from a person born here, you know what I'm saying? Like I was born here. No, I'm just saying, bro. Like a lot of people are open-minded to. They say, I was born here. I know a lot of people are open-minded though, bro. They say love is love. They don't care about the color or the background. You know what I'm saying? As long as the person is able to adapt to the culture, to whatever obstacle they might face. That's people who don't know what they want. Let me explain to you. كملسالك أنا. هجى إسراء أبصوري كان به. وأنا تولد المدحان. ده تولدك. نعها كلهم أبصوري لحبن. حبن أبصوري له. سوا أبصوري له. سوا نحن كون ولا مش دايما فيه. أنت غير عادي. جين ناتي كالتشر كان نفتح الزحبة كان زرية كان أبغى فقر زمهرة كان كم تزبر ما عاد ملئ فقري تأكيد كا ناتي كالتشر ناكا زورسة كان ترى كاس واي نادي تورس إذا بس كان تسبب مسعبها أني أكن خمزيل كا أبزن دعابير ورا بس قد أمن تبر أذيك أنا نعخاسي نتطور ديو نتقول في تاريخ ديو نعها نهتنبر كا نعها زميتشاكا بدي هرب أنا تطور ديسي نحر زوسك إذا شركة هجي نقابلنا نتزاربني يعني عن طبعا بزعبة نايت ملتي ولا ديس كم زبلو مسوز خيريسي تتاح هذا هذا مستوي هجي تمرتي نطعمكم هنا نقول نحنا إذا ممكن أوزي في اللقاء أزخان نطعمكم زولت كام سنة كم يكونوا قاعد خالتر لكم بحال لكم بحالكم يحشوكم نقول لكم رئيس تقولنا يقولنا الخالوت سبات ويصلينا وينعنا ويانا إسنا داوم جرنا يقولنا كل سنة إحنا بحال لنا حابن الجري خيام حابن كمان قالي سوا بأخنا كل سنة بسوي له تشوف كل سنة بحال اللوا حكي تبي أنا كل بحال اللوا كلها أسلامها يكون كستانا يكون ببحلي زخبر يب سقطت تغلا بحالها تخبر تخونا تقبر اتهابن زخون زقاتن قد نعم لقي شو يخاطريو اتكتعب خلخا تدلي خت من خلخا كن اتنعخا زعق مكان زحق سكن لك خمساوا كتمنى إذا لك بزاريك أتمنى إذا ولا استمنى خير يا كل سبسي كالتشر ناتو يمنى زي من سبيل له تخونه العالم كله ولا تخونه عليه نسب من فلغاي أيقونة جس مني صبوا لنا دليت يا سلازي نعهم بقى حبن كم دليتي هابو نعها كم دليت كاي هابكا سوبر كبر كم دليت كاي هابكا يا ناتكم أوبنيان بتاعنا بس نتقبلين له كلها حاله خير رخيص تقصوا حب بس أنا كل حدا سلست خمسي كحجي أنت زملاكم زلنا ودس مهرة سوا عبسوينا زلنا قال بونز قال أتفرع إنستغرام كده أتيوه ودي مكسيكانا هاني ودي مكسيكو هاني مكسيكانا قالت لي أنا زريعة هاني على إنستغرام عاديكم سلام بلوه slide in DM you know what I'm saying حبل بلوه Sawa_415 you know aka Haben Leonardo JRB on Instagram follow him right now you know also super good bar also follow my mom MamaGebar that too MamaGebar for sure but yeah thank you all so much صبغ علينا صبغ تزاناجينا تزاويتنا مساهم كنا رخب كلنا نسمع عنا حبس كقلصانكم هاي كلني كمتن نلعلي دس بلاني زحبس زخونه شرك قبر مساهم زخونه قاعد المساهم بطعمي زحبسنن كابت دس بلانن ودايون قامو ازيام زفتوا ما عرفتو كابلت بيزفقرم إذا بنتو خاني بطعم دس يلني كم زبطعمي يسفتو نبارني ولا سهم تفلتوهم لا أخوهم ناوي كانوا خزانا
Yeah, more guests natin. Wala nagsawa maybe Antu or Abu Adiu. I'm so like regular conversation. ولا نحابن Abu wala Adiu some sort of تدرب إحواتو لا تكون لازم تعذبتك أني ولا خبابي مساي كتقولوا ويدما مساي إنجي كتقولوا تدلوا سبات تليهم welcome anytime. Also درفتي comedian قال لنا نمسح نفتينا جيزة نسرحنا معاكي so that نزارو منا نعلونا منا كله نقدر بكا so yeah subscribe بورو comment بورو like بورو share بورو يترسعوا yeah that's it she got it down mama got it down it's good it's good you got it down yeah guys thank you for supporting طعني زمسكناكم سلات support تقابلن تقبلن تحجزون subscribe إسران سلستن باتحة thank you بتعني زمسكناكم ينزبطوكم زخبركم كالي جزء بخالق كابز زبالة حيزك كساب زمطاكم كا سلام انتو أنان كسانة النعاكم peace